Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo Silviji Plath i njenom romanu Stakleno zvono. Bilo nas je 12 u hotelu. Sve smo pobedile na konkursu jednog modnog časopisa, napisavši oglede i priče i pesme i modne reklame, a kao nagradu dali su nam jednomesečno zaposlenje u Njujorku s plaćenim troškovima i gomilom dodatnih povlastica, kao što su karte za balet i propusnice za modne revije i friziranje u slavnom skupom salonu i prilike da upoznamo uspešne osobe na željenom području i saveti šta da učinimo sa svojim tenom. Još imam pribor za šminku koji su mi dali, podešen za osobu sa smeđim očima i smeđom kosom, pravugaonik smeđe šminke za trepavice sa majušnom četkicom i okruglu ćasu plave senke za oči, tek toliko da se zamoči vrh prsta i 3 ruža za usne, od crvenog do ružičastog, a sve to smešteno u pozlaćenu kutijicu sa ogledalom na jednoj strani. Imam takođe belu plastičnu futrolu za naočare, za sunce, sa obojenim školjkama i šljokicama i prišivenom zelenom plastičnom morskom zvezdom. Shvatila sam da smo nastavljale sa nagomilavanjem ovih poklona jer su bili zapravo besplatna reklama za firme o kojima je reč, ali nisam mogla da budem cinična. Toliko sam uživala u svim tim poklonima što pljušte na nas. Posle sam ih dugo krila, ali kasnije kad sam opet ozdravila, iznela sam ih i još uvek su u kući. Tu i tamo upotrebljavam ruž, a prošle nedelje sam ocekla plastičnu morsku zvezdu sa futrole za naočare za sunce, da se beba njome igra. I tako, bilo nas je 12 u hotelu, u istom krilu, na istom spratu, u jednokrevetnim sobama, poređenim jedna pored druge, i to me je podsjećalo na spavaonicu u koledžu. To nije bio pravi hotel, mislim hotel gde su muškarci i žene ovde onde pomešani na istom spratu. Ovaj hotel, Amazonka, bio je samo za žene, a to su većinom bile devojke mojih godina s bogatim roditeljima, koji su želeli da budu sigurni da njihove kćeri žive tamo gde muškarci ne mogu do njih da dopru i obmanu ih, a sve su pohađale od mene škole za sekretarice, kao što je škola Kathy Gibbs, gde su na časovima morale da nose šešire, čarape i rukavice, ili su upravo završile škole kao što je škola Kathy Gibbs i bile sekretarice direktora i nadobudnih mladih poslovnih ljudi i naprosto su visile u Njujorku, čekajući da se udaju za nekog čoveka od karijere. Meni je izgledalo da te se devojke strašno dosađuju. Posmatrala sam ih na krovu za sunčanje kako zevaju i manikiraju nokte i pokušavaju da sačuvaju preplanulost sa Bermudskih ostrva i činilo se da se pakleno dosađuju. Razgovarala sam s jednom od njih i njoj su bile dosadile jahte i letenje u naokolo avionima, i bilo joj dosadilo skijanje u Švajcarskoj za Božić i bili su joj dosadili muškarci u Brazilu. Bio je ovo kratak odlomak iz dela Stakleno zvono Silvije Plath. Nadam se da ste danas imali bar 3 minuta za književnost. Sve najbolje.